Саламатым подписчиклар, башланган хайыр болсын достар. Азан белән Худа каласа Игедән 21-нче кобылтымыз кеп топты рекламага достар. Игедән балаган кезек таза балалар койдым мен диде. 96 000 километр турыпты. 21-нче ел экен, пул зарар экен достар. Шо сатып атарман диде. Мен 96 000 турыпты. Магнитофону, бер заты бар. Иштеп турыпты, кондиционер, менсенер, 4-нче поколение металларым бармы деймен достар. Көрәбез. Просто юылмай турыпты достар. Юылып чыгып берип атыш, андан проблема этмеңләр. Ne ballar halatlar zor halatta tuttu dostlar. Yengiliniz mübarek olsun ya. Koyut neler var? Koyut çalatı koyduk dostlar. 4-nче поколение метан, ави системалар, аккумулятор zor dedi. Beri zor sastanede tuttu dostlar. Maşı atlanırsa mı? Maşılı atlanırsa. Devris veresler mi mesela? Yok. O vakti general ne deyirdi? Bıraktın altında general. Özünüz general ne? Ava. General ne generali beri alamaken? Yap, prem atın. Pram atma ötürü dedi. Bizden general öğretmesi dedi. Şanslı maşın dedi. Bundan dedi hava travmasın dedi. Nasıl? Arkalarını göstereyim. Dostlar bunun bakası 121 milyondan kelip çıkartıp veremem dedi dostlar. Pul zarur badan ki satı atar eken. Arkalar tut. Şularda koyun mu ne? Koyup çıraytıp veremem dedi mene. 70'lik mi 75'lik metan gazları var. Sırayla satışlar tuttuk yani. Telefonlar atın 93'ten 93 091 091 0087 0087 rakamı telefon kelişedi, qaytılады dostlar. Қатып қалған бақамыз. Міне, көрінішілері. Зор састайны тұрыпты достар. Родной деп атыр. Ұстаңыз сап келесілер, тешкіртір соларса. Кірткенім шығарады достар. Кіртке ішлеп, өзім ішлеп бері өремен. Hiç проблем етмен қағыда қалсын. Полигі, чехолы. Әмі заты бар. Нелерім бар әкім. Tarfetağa kınap gitmek için koyup çıraytıp koyduk. Dostlar bakası 121 milyon so'm. Mexanikning puli olib qoldi dostlar. Kelishsa olaverasizlar dostlar. Üstünde tartışsa bo'ladi. Qatib qolgan bahamiz. Egasidan telefon etib qolgan ma'lumot telefon orqali olsangiz bo'ladi dostlar. Bir zarurlikdan sotib oldi dostlar. Shu yerda videomizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar. Qolgan ma'lumotni telefon orqali olsangiz bo'ladi dostlar.